Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Fidel. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dahiti pakasarita aket napasama kalpasan ti pandemya. Kayat ko apakadawan iti adal dagiti padak nga amma ti pagtaengan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fidel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awam batan ti kargat to'y kantina yung Fidel. Aglakla ko kayo pa'y kadi bakit mo aya. Nanang, Nagdinamag dito'y lugar tayo, anabangkrap kayon. Pudno magayam ti damag. wan nga rod nanang. Sapay dito'y grocery, yun yung may paggatgatangan dagiti tattao. Kasano itan? Planwan mi anasaya at kanibagat. Noon niya tirumbang aramidan mi, nanang. Ikat na saya at ano kasta. Ay, kababain pa ikit din kadagiti tattao. Diyak kayat nga ibagbagada, anabangkrap kamin. Fidel lakay, basaan man day to'y Basamon tani. Tartaray maanak to'y motor ko. Agkasapulan da iti trabahador dito'y akumpanya. Padasak man ti sumrak dita. Wan lakay, ibagbagada kat analaka ti sumprak iti da ito'y akumpanya. Pagaplaya kamin bagat. Barang mahalak, kat makatulong tap numabiyag man ang tinegosyo ta. Wan alakay, anong san? Kasta talaga. Ay, apa ngay. Diyak samutan mataray maan to'y motor ko. Nagadun samot ti Perdinan. Kat nabayag mo't ngaminan day ta ang motor mo. Ay, doon dala ko mga min kwarta. Tapno gumatangak iti baro. Pare Fidel! Ni, sigabon gayang pare. Sabali at talaga ti asensado Adan ko tiyem. Londay toy. Umay ka na, aglugan kan. Ay kat, man. Tani, nagadayo, no magnaak pa yung agawid. Agawit ka ka din. Wala pare. Nasapa pa'y. Ah, Kita talaga kita. Aksat naman pa'y. ay kat siga pare. O sige, ang kita tayo tinapintas a paginuman. Day social matbasit Pare, jakla kabaalan ti sumrak iti daytoy kapintas apaginuman. Na-promote ang namin. Manila itan ti pagtrabahoak. Takgal a kumpanya pare. Isumat lagayam, anak kaalakan iti baro, kan napintas alugan mo. Kasi ka, kumusta kan? Diyak manan mo pare. Agsasarunumot ti dumdumtang amalas iti biyag mi nga gasawa. Si Kamet. Nadayamat malas abiyag. Kinapudno na pare. Naggapuak iti nagaplayak at trabaho. Ket, kumusta nga? May kamanon ang nagaplayak at trabaho. Saan na kanwa qualified? Kasta talaga ita pare. E dito pa'y kumpanya mi. Di alalain da, kat dagitay nangato ti computer literacy na. Ay, dayta kat nga rutirigat na. Saan ko nga inadal dayta? Chuck, nag-aadalak pa'y iti manu atawain. Ay, lakaya kun pare. Kanay sa pamilyado ako. No kayat mo? Umay kan ideayan ko. Ay, Jack mabalin nga umadayo pare. Kasanong ti pamilya? Sa bagay. Aginom tangarad. Kakaisuna ang nagkita tamanen. Payampay lang dahil ta problema. Huwanan niya. Agorder ka lang iti kayat mo. Sakti makam mo. Sa bali at talaga tibigtay man niya. Aywan gayam. Malagip mo ka din ni Genefa? Huwan. Jay classmate tayo in high school. Ex-girlfriend mo saan ka di? Papilab lang dahi dyan pare. Nangato itantisahad na iti kumpanya ngayan na. Babalin mo nga awagan, tagpatulong ka kenkwana. Ay, padam nga rudan nga sensado. Ited ko kan ka tinumber na. At dakit calling card na kanya. Tumaktak
dakal ti utang talakay. Jak amon ti aramid kadagiti inaldaw nga umay agsingir. Day ta ti parekot. Ay, saan ka man laang anaala kadagiti nagadun akumpanya nagaplayam. Day ta ti nakaro apakadismayak. Anya nga rod ita ti desisyon mo. Sumardeng ka di pay laang dagiti ubing nga giskwela. Saan bakit? Apay nga apagsardangam ida. Ikatawan mo tin maitid ta abalunan da. Kasanon nga ti pagplit-pleti da. Awan pa ikit din karkarga to'y wallet kon. Puro mo't resibo ti kargan. Sapsapulak nga rod, no nangikak iti calling card di classmate ko ini. Padasak man nga awagan. Sino nga day ta classmate mo, lakay? Hello, classmate. Hello, sino daytoy? Ni Fidel daytoy. Malagip na kadipay. Oh, Fidel, kumusta ka? Nasayat mat, tamalagip nakpay. Apay, ayan mo itan. Andak dito'y balay. Adda ka di oras mo, kaya't mo ka di nagkita tan. Ay katuna. Ne, apay ngay. Siyak matlangan timangmangan. Buy-buyain ka pa'y namin. Si Kamat, mabain ako nga agisubo. Amo, cute ka talaga. Pati pa nagngal-ngal mo, nag-cute. Mabainak at talagang kan ka, Geneva. Pasensya ka na. Mabisinak na ni. Ken, kita aklangan nakastrak iti kastoy kapintas a restaurant. Sobra ka ba't nga agsasao? Di ka man? Ibagbagaklaan kan katipod no. Wan ganyan. Ag-gym ka kadi. Nagbiskad di pamagim. Macho. Pangalaak ko mga iti pag-gym ko, si Kamat. Adong amin ti bagbag ka, teka. Amumten, laklako kami ini. Kasta ka di? Well, katsi ka, kumusta kan? As you can see, I'm happily married. Madlaw nga rod. Assistant manager aklaan mat. So nga rod nga inawagan ka. Kasapulak ti tulong mo. Anya atulong ti kasapulam. Trabaho ko ma. You mean, awan trabaho? Awan nga rod. Amumaten, pamilyado akon. Wan nga ron. Kaya't mo ka diti sumrak ijay kumpanyani. Unan, ala anak man nga rod. Uray janitor latan. What? Janitor? Day ta kinataar mo? Ayagtal na ka man, darling. Ha? Ibagbagaklaan ti pudno. Talagang amin akasapulak ti trabaho. Sige, awagan ka inton bigat. Sigurado ka? Of course. Padasan taman ti agpinarang. Tapay. Diyak man mo. Kaslang amin ad-adda agi muapo ka itata na taungan ka. Kaya't ko naling danday ti Europa. Imbagkan ka tanaka-make up ka. Ay na, nagmayatlak ka dagiti matam. Kasla umis-isam dalat ta. Ala, mangantakit din. Among ka di, na niya tinagustokan ka idi high school tayo. Dagita matam. Dinak man parang nga nakasta. Darling, don't be shy. Sapay kasta ti awag mo kanyak. Anya nga awag ko kankan. Day tawag mo, darling. Sa anak anaruham. Siyak lang ka di tinangawag kan kay ti darling. I enjoy seeing it. Oh, bakit? Apa nakaida ka? Simang pat kagaya man. Adagurigor ko. Ha? Nabara ka ngagpaiso. Nalpas ka din andangan dagiti ubing. Madamada amang mangan. Kat kunada nga agsakit ka. May imbagan to umatlaang daytoy. Nagtumar ka din iti agas. Jak pa'y nakagatang iti agas. Apay ngay asaan. Manulang ti agas di tabuti ka. Awan igatang ko. Inutang kunto pa'y jay bagas kan si daan. Unay matan ti kastoy abiyag. Kumusta ti panagsinara kayo jay classmate mo? Barang awagan na to isumati ko na. Sapay ko mangarot na matulungan na ka. Nasingpat ka di day jay classmate mo lakay.
Uwan, nasingpat day di agayam. Nariga ti biyag tayo italakay. Iso ano maawat ka man iti trabaho. Say-saya atom, tani. Classmate mo day tamang alakan ka. Sika ti personal driver ko. Personal driver mo? Talagaan na irantang agkita ta, Fidel. Tadye personal driver ko. Nag-retire rin. Kasta ka di. Jakmat kaya ti mga lay ti sabali. Si kalatan O anya, mayat ka ngagbalin a personal driver ko. Apay ki di nasaan? Nakas na, naalakan. Maya ti trabaho ni Fidel ita, nanang. Limok magpahikit din, Wen tay din na udi ang nagsarita kami kakuna na ang mapanagtrabaho. Classmate na din ang alakan ko na, kas personal driver. Ay, mayat ano kasta? Iso nga damot yung maigatang mi iti kasapulan mi dito balay. Barbarang ano inot amay bangon niyo ti negosyo yaw. Wan ananang, day tamo ti plano mi. Ala, ibagam nga anusan na ti trabaho na. Wan nanang. Ha? Umawawag ni Fidel. Mabitla ang nanang. Hello, lakay. Bakit? Sana ka makaawit ita. Ha? Taapay manon. Agbiyahe kami ngamin kan ni boss. At the seminar na ije Manila. Kasta ka di. Sige, aganad ka. Wen, bakit? Adda dito ni nanang. Kaya't mo ka di akasarita. Saanan? Tani, si Mardang kami lang ang nagpagasolina. Mawag ag tulangan, no adawaya ka. Sige, bye, bakit? Bye! Anya ngay ti ko nana. Ay, dahito lang tirigat na, nanang. Takanayon nga awan dito'y balay ni Fidel. No sa dino ti papanan di boss na. Ijay mo ti ayan na. Tinapatag, ada trabaho na. Iso nga anusam anak ko. O anya, Fidel? Kasapulan pa'y kaditi pamilyam ti kwartan? Saan pa ma'am? Anya aman, kunakmut ken kaadinak awagan iti ma'am. Si katibus ko. Apay ka di nasaan? Darling latan ti awag mo kanya. Ha? Saan mo ta mabalin Kasano, dumaamuan di asawam darling ti awag ko kan ka. Jakmut kayat ngagselos. Kinapod nun, nabayagan na nagsina kami kinilakay ko. Di nakman angawon iti kasta. Di mo't kunam, happily married ka. Punaklaan mo na. Wan, ang dami ng kanya. Kwartan, posisyon, ngam saan ang naragsak ti marriage life ko. Jak amo dahi ta apas at tibiyag mo Gaputa saan ko ang maikan iti anak. Insinanak nila kay ko. Nagbirok iti sa bali. Isong adtoyak ita. Agmay misa. Di ka man. Saan mo abagay ti agbalin analiday? Naragsakak no makatulong ak iti padak at tao. Kas ko maitipan ang tultulong ko ken. Nga rod. Jak amo, no kasano ak ngagyaman kan ka. Thank you classmate. Fidel, mabalin ka din na ayatan naklaanan. Pasensya ka na. Nakigtutak ngamin ni Timbagam. Ispakalaat ko nga insardang tilugan. Just love me, Fidel. Day tala ang tikid-kidawakan ka. Amumat. Asaan ko amabalin nga aramidan dayta. Addan pamilya. Amok dayta, Fidel. Isuan na sakit ang panunutan. Geneva. Amok nga itiuray ka anuman. Diyak matagi ko at ilalaki nga ay ayata. Nabanluga ka nagbiyahe. Katitata day off ko. Kaya't kuman mo ti agina na. Katuan saan mat amabalin a puro kalatan trabaho. Aywan gayam lakay. Napan ko in-check di balance ta iji bangko. Nag-withdraw ka kuman Nangirwarak. Nga mas dawa. Tanagdakkel ti na i-deposit. 50,000? Anya?
Kwin-kwintahag di sweldom. Saan mo't akas di kadakkel? Ang mga no nagkamali dalaan. Kasarita to di sekretary ti bus ko. Wala kay. Damagam. Ta isublita no nagkamali daman. Mas daw kami. Doa pa ang nagdakkel di na i-deposit iti account mi, ma'am. Pampanunutak. Ang mga no nagkamali kay walaan. Sinurot ko lang ti bilin ni ma'am. Ni ma'am? Ni Ma'am Geneva. Anya? Awan ngamin iti makalawas. Nagtour ijay Singapore. Kasta ka di. Jack manam mo. Kuna namat nga umakar iti sa Bali a branch. Anya? Ngam saan ka amadanagan. No kayat mo ti agiste, ni Sir J ti agbalin a boss mo. Nagmayak ti magmag na dito'y parke. No kadwam ti love mo, anya. Hindi ka man, classmate. Iso na lang. Ta saan ang mabalin nga ag-holding hands ta? Gapot na. Apay nga imakar ka iti sa Bali a branch. Kayat mo ama-amuan no, apay. Gapot ta jak kayat ama sulisog ta iti tunggal maysa. Amok ngamin ano mapasamak day ta. Ado ti masaktan. Kat saan mo akayat ang mapasamak day ta. Geneva. Agyaman nak iti respeto nga impay mo kanyak, Fidel. Iti ka anuman, saan ka anang gundaway. Siyak laangan ti umadayo. Tapno mailiw-liwag ko da ito'y arik na para kan ka. Saan kami na nakit-kita kini Geneva, Mr. Lonely? Ininot met ang naka-recover kami kini bakit ko itirigat ti biyag mi. Nalasatak ti sulisog, iso anatal nalatta ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Fidel. Fidel pagayam ko, saludo ak iti kinasaya at mo atao. Sapay ko ma, taamin nga amma ti pagtaengan, ket agbalinda akasken ka, amabailanda, alabanan ti sulisog. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Fiona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Elementarya akpailaeng addan crush ko. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Fiona. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Laura, kita ang tisumungan. Ti crush ko, manipod pa ilang elementary tayo. Nagkwapo at talaga, oh. Ay na, saan ka kadi pala ang anauma iti crush mo iti elementary tayo? Siya, adan sa Bali a crush ko. Saan kun a crush ti crush ko iti elementary tayo? Basta sa anak ang mauma kini Troy. Agpatpatayat launay kan kwa na. Iso ti arapaap kong agbalin ang boyfriend ko. Ay, kaano nak natanga Arman? Arman na kasiguro, no napintas ka akas iti insan mo ani Melissa. Wen anya? Umapalak launay iti dahi akasinsin ko. Natayang, napudaw, napintas, kan nagmaymay sa nga anak. At daamin kan kwa na ti atensyon tinaganak na. Iso nga rod nga iso ti news tayo. Ta iso ti kapintasan kada tayo amin. Ay, no kaslak la kumakan kwa na iti kinapintas.
Sigurado nga armanak ni Troy. Inton kwan. Siya kunti nangaram kan kwana. Ay, excited akon para iti umadanin ay JS prom tayo. Oray siya, insan. Naragsakak nga ta. No ni Troy, ti agbalin a partner ko. Among kadi, crush ko unay ni Troy. Sipod elementarya tayo. Kasta ka din? Nabayag gaya man a crush mo. Ngam aging gaita, saan pa'y anagaram kan ka? Amangan mat no saan nakatay. Patsak, dumtang tomat lang ti gundaway ang mapansinak ni Troy. Oray pupuutam daytoy akino na. Saan ka ulay amang namnama insan? Saan ka a feeling dita? Narikat ti masakitan. Think positive laang namin insan. Anya ngay ti amom, no pumod no ang mapansinak ni Troy. Okay, makamu ka. Ngam laglagi pam ti kinunak. Saan mo ang mapilit ti may sa tao no saan nakaakayat. Okay? Oray saan ani Troy tinagbalin a partner ko. Naragsakak lagta. Anya ti pakaragsakam? Excited ak laang amadanon ti kaaldawan ti JS prom tayo. Anya ti amom ngay no isala nakto ni Troy. Ay, sus, talagang saan na in love ka iti day di atroy. Inoras mo nga day ti panunot mo. Agpaiso di ko nam. Ngam saan mat nga inoras-oras. Basta awan ti aldaw adyak mapanunot. Ag-review ka kit din, tapno na nga to ti maalam iti exam tayo. Barang di ta nakaamapansin. O sige, one man laangan. Ay, nagwapo ni Troy, iti suot na si ka. Wan nga ron, kan oray si kabat. Napintas ka iti suot mo. Kan, napintas ka pa iti dayta ang make-up mo. Sapay na ko mga rota isalanak ni Troy. Dance for all! Oh, adayta. Nagsabalin ti music. Dance for all ka no. Ay, day jayon ni Troy. Umayan di tila misaan tayo a babae. Ha? Kitaon ni Troy. Ngiwat Melissa ti insana na. Ay, huwan nga ron. Naikaten ti ganas ko. Kasla kayat konti agawin. Anya ka mutan. Saan pa'y akanibusanan ti lubong anya? Ag-enjoy ka kiti. Saan mo lang na napanpansinan? Oh, aday ta. Ni Harry ti agturong ditoy. Umay na kaisala. Nakapimpintas ka ita, Fiona. May bagay kan katibadom, kanti make-up mo. Agpaiso ka di day ta imbagbagan? Bunbat, sa anak nga agululbod. Apay nga rod asaan nak ang mapansin ti crush ko. Ha? Da crush mo? Asino? Secret. Diya kayat nga imbagakan ka. Sayang. Amom ka di. Sikat ti crush ko. Sorry ha. Nga madamot sa bali ang crush ko. Okay laeng. Crush lang mat, saan ka di? Naragsaka kon, ang maisala ti crush ko. Kasmat siguro kan ka. Naragsak ka mat, no isala na ka ti crush mo. Saan siguro nga isala day chay? At least, addak ang nangisalakan ka. One matkit di. Oy, Fiona. Apay akasla na o nagtipampanunutam dita. Ingkakit di nagluto iti pangmalman tayo. Saan mo nga urayan ti inam? Sa dino ka di tinapanan na. At ay laklakad na. Kaya't na ti maadaan iti pwesto iti ili. Sagsaganaan nan ti panagadal mo iti kolehyo. Talaga? Pag-iskwilaan dak iti kolehyo? Katuwa na. Apay, di mo kayat? Kayat ko Isuasaan ka pa ama kay boyfriend ha? Sayatam ti agiskwela. Kasano ang maki-boyfriend katawan to pa'y agarom kanya. O di na saya atawan ti disturbo iti panagadal mo. Mayat kiti da boyfriend ko. Tapno ada inspirasyon ko nga agadal. Kunam nga rod nga nagar-aram gan ka. Kasano kumamaadaan ka iti boyfriend. Ala, ingka kitagluton. Fiona, agmay may saka mo tita. Ayan ni Laura. Masakit.
iso nga absent. Isumat lagayam ngagmay saka. Apay nga imasitig ka, ada masapol mo? Awan. Kaya't kulaan ti makiindistoryakan ka. Di ka agdanag. Sa anak nga agaram. Ay, wan. Saan ka di abarkadam ni Troy? Wan. Ngambisi ita iti girlfriend na. First time na amaadan iti girlfriend. Anya? Sino ti girlfriend na? Saan mo pa yung amo? Ay, naudi ka gaya man iti damag. Katno ti kasinsin mo ti girlfriend na. Anya? Simra ka man kan? Naimbag ka din? Wan, okay akon. O sika, kumusta ka mat iti kaawan ko? Anya tinapaspasamak? Makasangit ak itinaam friend. Ngam iliwliwag ko laang. Anya tinaamwam? Datuloy kan Melissa. Agayan ayat dan. Anya? Di mat ko naman na ibagam iti kasinsin mo a crush mo ni Troy? Day tangaro ti pagsakitan tinakam ko. Ala, bayamon. Di mon panunutan day ta. Ag-move on kan ka ni Troy. Basta, isulat ta ti crush ko. Unay kan aya. Makaammo ka man laangan. Hi, Fiona. Troy, apay nga nasigdan na. Ada ka di ibagan? Damagak lang nung nakita ni Melissa. Diyak ngamin makita. Kaya hindi na matrip-replyan dagiti text ko. Di na pa isong batang tiyawag ko. Nagtulag kami ngamin, ngag-lunch kami ita ijay kantin. Amang ano da sa bali, ano pa na? Amang ano nalipatan na nagtulag kayo. Siguro. Sika, nag-lunch kan? Saan pa Amang ano kaya't mo ti makigiddan kanyak? Ha? Apay kay ginasaan. Kayat ko O may ka, inta nga roda ni ijay kantin. Hoy, Fiona. Kinunam nga orayan nagtaggidan ta nga ag-lunch. Ngam saan ka mo't anabirukan. Idi na pa anak iji kantin, ni Troy mat gayam ti kaduam ang nag-lunch. Pasensya kan, friend. Gundaway ko ngaminan ang makasango ni Troy. Tainawis na. Anya? Inawis na ka? Iso ti masidag. Dinamag na Melissa. Ta iso ti kadwa na nga ag-lunch. Ngam awan mat ni Melissa. Iso ang syaklatan. Sika, ti inawis na? Dinamag na no nangaldawa kon. O, di imbaga kasaan pa Ay na, sika talaga. Inawis na kalaang di crush mo. Nalipatan na ko. Ay, ko! Di na kadalan! Among ka din, ti may papankada kami kini Troy. Owen, insay? Oh, matlagayam. Wano, mangnam na makapayla ang apansinin na katinabayagan ak crush mo. Namsyak mati kayat na. Inawis nak amangan. Taawan ka no ngamin kadwana. Ta saan mo mat asungsung-batan dagiti awag na. Iso aginundawayang matan. Ambisyosa. Saan na kanto ang magustuhan ni Troy? Tandaan ang date na. Apay akas tamat ang di pa nagsasaom kanya. Insan. Gaputadyak kayat ang makikuyog ka iti boyfriend ko. Naawatam? Awan mat madingat aramidak Agrasan ka pa lang. Di ko namkit di. Agra naman ka. Ha? Maminsan pa'y ang makitak ngagkuyog kayo. Ipulong ka kini Uncle Francis. Ibaga nga aga-agaw ka iti boyfriend. Bilibak matita kasinsin mo. Sika pa itan ti aga-agaw. Kat imbagam lang arod idin a crush mo ni Troy. Ngam pinatulan na pailaang. May amon. Anya nga rod, isumati kayat ni Troy. Ngam apay apermi nga ungat na idin nakita na kayo nagkuyog. Kan imbaga na adinan kayat ang makita akakuyog mo. Insecure? Jakman amo. Kat napinpintas mat nga adayungam iti siya. Ngam nasingsingpot ka. Hay, italaang amaamwak ti pudno nga ugali na. Gapo iti kastangar aramidan na kan ka. Hi, Fiona.
apay nga inasiganag. Umadayo ka kanya. Oh, anda ka di basol ko? Awan, ngam agungat ni Melissa. Kasta unay ti ungat na, iti nakita na ta anak kuyo. Di ka madanagan. Nag-break kamin. Ha? Isu asanin nga agungat dayjay. Ta apay mat. Apay ang nag-break kayo. At damat sa bali a boyfriend na. Saan lang nga siya? Isu akin nun ha. Ana say-sayat nag-break kamin. Anya? Sika, tinangi-break kan kwa na? Saan ka amasayangan? Iti kasinsin ko? Apay ko mamasayangan na. Saan ko mat nga inaram ti kasinsin mo? Isu ti masidag kanyak. Ket kinuna na kursunada na nagbalin a boyfriend na. Anya? Bilibak man iti dadya kasinsin mo. Amang ano idinamo na crush mo ni Troy, inunaan na kan, takayat na ti agpasindayag ka. Ay, day tangaro ti pampanunutak. Talaga nga inggagara na ti amin. Saan nga agbain nga isutiin mo na nang ibagay ti Rick na ni Troy? Saan siguro, ah? Gapot agbilib iti bagina. Asaan da ang mapagkadkadan? Isumat lagayam adina kayat amakita nga agkuyog kayo ni Troy. Di na siguro kayat amaamwam nga iso ti imasidag ni Troy. Ita, sa anak matan ang mabutang kan ni Melissa? Anya ti pulpulong ni Melissa? Nga agaagaw ka kano iti boyfriend, Fiona? Patpatyan yung matay ti akasinsin ko, tatang. Awan inagaw ko kan kwa na. Kan saan ko ang boyfriend ni Troy. Iso ti umas asidig kanya. Inbreak namin ni Troy. Gapotag susukot ti boyfriend na. Unay kayo lakit din aya. Nag-uubing kayo pa lang. Ngam daytan ti aramidan niyo. Ni Melissa, tatang. Iso pa yung ti agaram. Saan ko matama iturod ti kasjay? Orayo ka ti lalaki ti agaram kanya. Nga oray kastulaong ti itsura. Taapay aya ti itsuram. Kito napintas ka mat. Napimpintas ni Melissa. Ngam kasjay mat ti ugali na. Congratulations, babe. Congratulations, Matt babe. Saan ko pa nga imbagbaga kadatatang kunanang ti may papan kadata. Ngam plano nga ibagaitan katakwada. Saan da nga nga agunget? Naanos dagiti dadakkel ko. Kabalak taglambing katakwada. Ngamin, ang muda man anasing puta. Kan, ibagak matan asikat ti kakuyog ko nga agenroll. Sana pala makasurot ka na kayo itaan, babe. Inton bigat laang ang tiyo may ko iji balayo. Okay, babe. Amo ka din, dagiti dadakkel mo ti may papan iti relasyon nyo, baro. Uwan tata, may bagakon ka dakwada. Ala, palubusan kayo iti relasyon nyo. Nga may bagbagakon kada kayo, nga agadal kayo pailaeng para iti masakbayan nyo. Ibagayon, no saan nyo na kaya ti agadal, tapagasawain da kayon. Angam anusan nyo ti agtalon, tapno ada pagbiagyo. Nagtatangmot. Agadal kami, pay. Nasaysaya ate aglilinawag tayo. Tapno sana sayang ti kwarta apag-eskwela yo. Agidan kami nga agenroll ka ni Troy. Criminology ni Troy. Education mat kanya. Ay kat nagsaya atan nga eh. Kasta, agplano kayo para itinasayat ang masakbayan nyo. Para matlaeng iti bangunan yun to a pamilyayo. Ita, adda kami iti may katlo ato kad ti kolehyo, Mr. Lonely, ket natibkarlata ti relasyon mi. Ikarkararag ko asapay lakuma, tanitroy ti makatuluyak. Tuy pagayam mo, Fiona. Agyaman pagayam Fiona, iti daytoy apakasaritaam. Ala, sapay lakuma nga rod, tanitroy ti makatuluyam. Ket igaedyo ti panagadalyo, tadahita ti kaskenan. Daytoy apakasaritaam ket agpaay apalagip kadagiti estudyante nga addaanan iti kaayan-ayat. Asaan nyo kumaadadaelan ti gundaway tapno makaadal kayo. Tawan sa bali a maisagot no di da kayo matlaeng.
Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fiona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes, kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itaket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dua a babae ti napasungbat ko. Ket agpilpili a kadakwada, iti idatag ko iti altar. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Franco, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aging kakano ti panaguray ko iti sungbat mo, Daniela. Pangasim, di na kuman parigatin pa'y. Sige, sungbatan kan, Franco. No kasta, agayan ayatan? Wen, agayan ayatan. Agyaman ak, Daniela. Naragsakak unay, tas sinungbatan na kon. Arakupan ka man nga ron. Franco, Daniela. Daak ditoy. Buy-buyaan kayaw. Ay, ala ni Tatang. nakababahinan kinitatang mo. Ay, Rabi ay. Agawid ka na laki. Alas 9 ni ti Rabi ay. Sana bali, tadamot motor nga pagluganan na, Tatang. Rabi nga Roden. Ay, agawid ka na laki. Ala, inakon Daniela. Agkita tanto langin itong bigat. Umay kan tulatan dito iti kastoy arabi. Gaputa awan wayak no bigat. Adak ija pwesto. No kasta, mapahanak to iji pwestom. Impay-pay sumgayam timay dito'y pwesto, Franco. Ketuin na, takailiw ka ang makita. Sika inagkanak matan. Kababain ka dagiti makakit-kita. Anya ko ma, ket agayan ayat tamat. Mabainak nga ron. Anya ko matipagbainam. Arakupen kanto pa iti sangod Ay, saan Ala, agtugaw ka dita tagpagata nga kiti merienda. Nelia? Ika man gumatang iti naimas a merienda? Wan manang. Agawaam mabit lang, taikan ka iti igatang mo. I love you. Oh, apa nagbinsuot ka? Di mo kaya ti agak ko? Sa dino tinapanam itay agsapa. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Apay nga itakala nga simrak. At dalaki na sarita ka tao. Asino? Tay may sagayim ko. Nabayag ngamin na di kam nagkita. Iso na ibayag kami nagsarsarita. Amangan mo't no ada in date mo sa bali. Anya? Awan, Margie. Among matasi ka lang ti ay ayatek. Sigurado ka? Wen, ala, inakon iti lamisaan ko. Tado pa iti aramidak. Okay. Inak matan itilamisaan ko. Sa dino di ba pananta, Franco? Ijay balayo, itulod kan. Kunak man nagpasyerta bay. Saanan? Agpasyerta ko ma. Diyak pa'y kaya ti agawid. Itulod kan. Isardang mo ti motor mo. Oh, aday ta. Insardang kon. Bumabaag. Ops. Anya ti aramidem. Apay abi mabaka. Ulbod ka. Kunam nga agpasyerta. Ita. Itulod na kun ijibalay ni. Kat sa dino ko matipapananta. Ijay mall. Masadutak ang mapanijay. No kasta. Agbreaktan. Ha? Ditaklan. Napanan? Anya di kunan? Ag-break kami? Hoy, Margie! Agsubli ka, tagsarita ta! Oh, apa insan? Nakaumay ka man? Wininsan, umayak lang makisarsarita ken ka.
No sana ka makasinga. Saan magkati? Oh, anya ti pagsalitaan ta. Sinong bata nak ngaminan tay may kadwa nga inarem ko? Tay ko nam, anam-am mo iji Facebook? Wen, kasinsin. Ha? Ay, unay kan. Adala nga rudan di girlfriend mo asuplada. Ita, nagaron ka manen. Ag gusto ak ngamin kini Daniela. Kat, kasanon tay suplada akaayan ayat mo. Kayat kumat ni Margie, gaputan na pintas. Kat ni Daniela, saan ka di napintas? Nagdumada iti kinapintas. Ni Daniela, simple lang nga babae. Ni Margie, social. Anya ti trabaho ni Daniela? Adda pwesto na paglakwan iti frozen foods. Dayta ti diferensyada. Ni Margie, kat mangup opisina. Idinto ta ni Daniela, kat aglaklako. Ngam, di mo tagibasitan ni Daniela kasinsin. Ngamin, sigurado nga agur-urnong dayjay. Amangan kat nga dapay urnong nan Kasta ti ko nana. Adda ka nun basit urnong na. Kat ni Margie, adda ka din na urnong nan. Awan na sasaw na kanyak. Kan gastadora ni Margie. Paggastosan na dagiti pagpapintas na. No daduma, uray ka susweldo mi. Naibusan na dagos ti kwartana. Kat umutang kanyak. Ha? Ngam di matagbayad. Kasta? No siya ti agpili kasinsin, mas pilyat ni Daniela. Jack kayat ni Margie agastadora. Kasinsin. Ngam kati, paliiwan pa iti ugali ni Daniela. Wen, kasinsin. Ngam, Anya tingam. dakkel abidot ti inaramid mo kasinsin. Agasan ta pinagsukot mo ti girlfriend mo? Wen nga rod. Iso nga ita, sigurado nga agparikot ka. Prutas para ken ka, Daniela. Agyaman nak, naggastos ka pa lang. Basit labahan nagdayta. Kan may saan mo tama sayang? Takanan nyo may. Agyaman nak. O, kat nakaumay ka man, rabiin. Pasensya ka na. Nag-overtime ak namin di opisina. Di ka agdanag. Sana nga agbayag. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Okay lang. Saan ba't aka na yun? Ay, anda ak titoy. Adda man ni tatang mo iti asideg ta. Ay na, di mo latan ikan ka no. Kasta talaga ni tatang. Ay, naimbag arabi iyo, tata. Kasama eh. Ngam na eh. Alas 9 iti rabi eh. Wen tata, sana nga agbayag. Rabi eh. Agawid kan. Tadi ka makasinga. Wen tata, Agsarita kami pa iti 30 minutos tatang. Sakbay nga agawid. sana bali. Baliwak tulangan ti umay. Kat isap-sapak ton. Sige. Wen gayam, Domingo inton bigat. Saan ta ka di mabalin ti rumor? Sige. Rumwar ta. Makimisa ta. Ang amdagasan nakto ija pwesto. Gaputa masapa kami nga aglukat ija pwesto. O sige, dagasin kanto iti pwesto. Hello? Franco, apay anak ka off the cellphone mo itay. Nalobat. Inawagan ni nanang mo itay. Kat ko na nangaawan ka kay kita balayo. Apay, sa dino tinapanam? At ka diin date mo sa bali? Awan. Sige. Kahit konti maturog. Bye. Ay, nagalas at talaga ti ugali ni Margie. Kasla madismaya akon ken kuana. O kasano, Intan? Sige. Nelson. Si kapay lang ti makamo dito'y pwesto Un manang. Si kanto lang ti sumublat arumwar inton malam. Sige lang manang. Inaklam makimisa inton malam. O sige. In kami mat makimisa itang agsapa. Si kanto inton malam. Un manang. Intanda niya. Makimisa tapay. Sambutan sa tiyo muna amisa. Sige. Nakimisa ka gayam, kasinsin nena. Wen, Jack nam namaan ang makita ka dito yan. Wen.
Kadwak gayam ni Daniela. Daniela, ni Nena, kasinsin ko. Hello, Nena. Hello, Daniela. Napintas ka gayam. Thank you. O ala, umunag tayon. Franco? Ni Margie. Apay anak ka off the cellphone mo, itay. Nga mata kagayam dito eh. Inawagak ni nanang mo. Kat ko na naarimor ka. Nga adda ka no kadwam ang makimisa. Siyempre, siyak ti kadwa na makimisa. Asino ko mapay? Kat? Asino day ta kadwayo? Pagayam ko. Oh, ala kasinsin. Umunag tayon. Sige. Nasaysaya ata na lumiklikak ita kada Daniela kan Margie. Anyamot ten apan nakairanranana. No apay nga imay pailaan ni Margie. Mangparak iti pagluganak. Tama panak laangan iti pwesto ni Daniela. Urayak laangan ni Jay. Manong, ayan ni Manang Daniela. Apay adi mo kadwa. Nalpas ka din ti misa? San pay? Ngamrim wara ka Jay simbahan. Tama di ti tiyan ko itay. At kiwar mo ten. Kat ni Manang Daniela ngay. Pinanawa ka Jay simbahan. Palpasan na pa'y ti misa. Kasta ka di? Nelson, nasimpat ka din ni Daniela. Una, Manong. Nasingpet. Nagagatpay. Ken saan an arte. Nagasat ka. No isu ti makatuluya, Manong. Kasta ka di? Awan makunakan kwa na, Manong. Franco? Adda ka dito'y pwesto? Uuhan. Kadwam gam ni Nena. Si Muro takkan kwa na dito pwesto na tapno makita. Iti kasta, dito ako nagumatang iti frozen foods. Kasta gayam. Ni Margie, danda ni malpas ti misa itay rimwat. Dinto pa'y nagtagtagari di rimwat. Daniela, agpakada ako na. Sana bale ta nakita ko dito pwesto. Umayak to gumatang dito ay. Sige, Nena. Kasinsin, umuna akon. Sige. Franco, kaya't ka kasarita. Ngam, saan dito'y pwesto? Mapanta iti restaurant, iti asidag dito'y pwesto. Sige, agkapita, Franco. Sige. Franco, asino ni Margie? Ada ka dinaskan ang maamuak. Ni, awan. Maawatak nga da nagkinaawatan niyo, ado ha. Kwa. Awan nagkinaawatan mi. Awan nagkinaawatan niyo. Anya nga ron di kayat naasawan tinakita. Idi mo nagtayo ijay simbaan. Kimpat iti takyag mo ni Margie. Sakit, nagkaabay kayo pa iti tugaw. Kwa. Saan ka di arumbang asyak ti kaabay mo? Tasyak ti kayan ayat mo. Kasya lang kami ni Margie. Franco, panagkunakit adanaskan nga ornusam. Iso nga ita, nasa isaya at nawasuhasan tanti amin kadata. Ipagarup mo ka di ajak maawatan titigtig na yu ka ni Margie. Agayan ayat kayo, nalawag dayta. Daniela. Ilibak mo man kan saan. Ngamkasta ti maawatak. Iso nga ita, agwin na suwasta pailaan. Kano na ornos mo ti amin. Ada aklata dito'y nagururay. Ngam no awan mauray ko. Nalapit. Ni Margie ti talagang ay ayatam. Saan asya? Ngam, Daniela. Diyak kaya ti kastoy a sitwasyon, Franco. Agwin na suwastan. Nasayatayin may ka dito'y balay, Franco. Kaya kung akalaysatan. Anya? Akalaysatan, tapno malpasan. Ngam awan pa'y urnong ta. Nagastos ti kalaysa. Sika ti lalaki. Iso ang rumbang asika ti aggastos. Makaamukan nga agremedyo. Ingka umutang no iso. Basta akalaysatan. Anya? No talaga nga ay ayatan nak. Ikalaysan ako ni iti kabiitan na panawan. Diyak kaya ti agapura iti day taabanag. No kasta, agwin na suwas tangarudan, Franco. No para kanyak, o
Okay lang nga in-break na ka ni Margie. Tatalaga adyak magustan ti ugali na dadya babae. Si kamot la mismo tinagkuna, ama dito ugali na. Basairak. Gapo tayin break nak ni Margie. Kasladyak kayat nag-break kami. In-break na kan, iso abay amon. Bayam tagsapol iti mangikalay sa kankwana. Kangay agapuramat nga agkalay sa. Daniela, kaya't kakasarita. Iso nga inawis ka dito yung restaurant. Anya ti pagsaritaan ta. Panghasim, tay kan nakitigundaway. Agsinubyan ta ko man. Imbagak mat nga orno sampay ti amin. Sakbay nga agsubli ka kanya. Daniela, Diyak kayat nga agsinublian ta. At ilinawon ti pusong kat ni Margie. Aklong nat nga ayatan ka, Franco. Nga, nasakit kanya nga dagayam ka inaagaw ko. nag-break kami kini Margie. No kasta, ikampay iti gundaway day tapusom amang rik na. No asino talaga ti ipit-pitik na. Daniela, Tingi-tinga man na imbag. No asino talaga ti ay-ayata. iti pa naglabas ti Aldaw, mariknak, ani Daniela at talaga ti ay-ayatek, Mr. Lonely. Ngem idi dakamatek ti panagayat ko kenkwana, saan nakon nga ay-ayaten, ket likliklikan nakpayan, kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Franco. Agyamanak pagayam Franco iti daytoy apakasaritaam. Saan ang nasayaat a pinaggindan mo ti dua akaayan-ayat. Tatalaga asaan ang nasaya at ti ibunga na. Ala, no talagang ay ayatem ni Daniela, anu samlata asarongkaran. Ket ikarimmet iti bagim, asaan mo nga uliten ti inaramid mo. Tano uliten pa'y, sigurado, asikan ti madaksan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam ang nagpailingad iti naga na Franco, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.